Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Shisngi shwaba ka seng na rensan ki sur tenrai penter cultural kan penlong ya kejing ko proai khasi ha ka snong tengon plang madan lentat usordar ka rai shabong uba biggestan lengdo ula pensenge no ya gani kejing temu jongane ka kenhon ka balabu ban penlong ha ka arpuar bat ka arpulai terik risau arjar arpuar Haga jinge keren bat kilat patai kubor, haga arpuar terik risau arjar arpuar, u presiden juga seng narensan kisur tenrai penter cultural, uba Nicholson kong maulo, ula dawa, yau sordar karai cabong, bat ya kiwei de ki kenhun ki badon menta ban pensenge ya kani kejinge kop, bagi dei ban sio by luksan, nalor bakani ka kenhun kala de pelut pisa kumba sanlak tingka, bat nalor kata kani ka kenhun kala de yoru, wat ya kejing ajing bit na ka office jongga penursla civil subdivision. Kuat ban penitu suai lede kerteng Pak Nicholson jaj kamolo kasnong try na penter te ngasyo masa anti ha badan lentat risopur dan laging kejaka bit pebiang ban sengkam sengjang te ngadai u presiden jong kaneka kenhun inong tem tenrai amarang ti ngadon atli kenhun ni kejongi nadu pangilaseng nadu usnem arko pasau tingila yo ban lecim bata habon ki program wacha barga state tingila yo ban khmat ka jaj mari pasti ni modla kamslen kapon ngila yo lum ki pon la yo lum ki e bangin sna program kenam bangin la ban kam pen mi susu bat bangin la ban pen bit penbiang nadu ki tertem hadu ki jingruai amaki pro jingi kidang sakut lut tang jingruai ko ba pa peli e ban pen mi youtube untuk hak asor tenrai tingila ya penbaik ban nasional yang kani kapon hak jing alam hi ke jonga bangin nyelek kani ka fet te paling jonga bangadon ke jaka babit bebiang itu hang ne hamalan tar risopur namakan ke dai ka highway kan ne kan kam biang kituris kinwan namakin dan ke jaka ba jaka cukup ki homestay ke kinwan ki briu kin mlin pila dai la ban sina program man kapor ke bangi kwa ban penpau sia kisamla jong kata riwa dungi ki badan sap ki batemu ban wan sin mentah kan competition syat bat ki jirwa chasi ka pangilap kre nadu ka ar phawar adu ar phawar kali ke bomot mentah bat lasai kan rai kendam kensan long ka kawan kan ki jing songsi ka ba nakaliang madam jungi ngilapun ke ki anga menin tendang lek ki dan pemban kini ki seng balang kumka KSU penusla unit lengbau ne uba es dingdo badune u Ivan Phil Khonglang untuk information jangan ne usketri jangan ne ka FPJJP penusla unit harikat patu saudar jang kara cebong tekiwan ban komplain ban pensangat mabdo de kan kafe dan nakaliang jungi ngidap dari jing songsi ka bakraw ban penpau cepi ki pajba namang ngihap ban khang no kan kafe nakaliang madam ila dep ai ka permission nadu at pemandai tarik ngala so yang dar king hakan tarik te kia ka notice jing penbenale nadu apply ya ka permission ka tarik kunai pandai te la dep ong hi bangan nang tak no te ngale de tak notice ngale suai senang lajong hi ban letak bat ha saudong jing kini kitan riwar mini te barok telektip ngangi ke program kan sahe dan dai ke solusi long pakum no kan arpo tarik kinwan kan apala tak notice lagi benar de ka jinglut jengi mentang ngela lut sanlak hapo ka jinglut barok ai bengela lek ki adban ke bengela siu ngela hapan dulu te nagaling madam syua ba in I permission ro ila de pa ki polis na penusla kela de pedepok ila kamram ngela shek ngela pe kajakaru kabit kabiang nang ta kane kam dei ro kasnong brio kam dei ban panwit kino snang namal ba kasnong sepakon nang ner kalong kam paji hendiat kala don kal huwa ka bingai long subu kajing ahlan ne kajing rong yami sia snong ki brio kan dan pi kata ru kela de pun hi ya sekretari jongka snong sepakon
ubah el kana kongsit te ulah de kerensai bagane kam de ke ka jong dan dai ka pasungsi nin kasngi wan orang masnong jong kasir bakon har ka soda ong bom tip ta te ka basya hilong ka ba sisin bang ilayo permission jing sya de ban lai bai dan dai ka ba pencip ngi namar ba ka jing kan do nin kasngi telong ha ka jing keren nga iya ka long ka ba dak ka ba bom long pen nama kidri ke la plan kumne ngas ngo ka jing keren kum ba kin pha pri man ban atak ini ke seng halang namar kumno ki pen pau ya kata ka jing ya briu ya kata ka jing mensau tingi lentir penyerta paro kata luar pen flajung ngi snapon ki ayu ngal wasmat ba ban lej fet judan hire kum kata telang kan naik open power kata kamela kata kebejia kata tengah la keren syai ba lada ibri kala keren pa kenta te bomot lada ni penlong de kita namar ngayo i ba kane kadang ke ba ibri thau simet ha kadang ke na kalian jong sordaro imat tip bala jan kane ke election sordaro di kataru namar kadan kajing sina parti ngayo i ulum yaki priu nasional ulum yaki priu na mau pran na penusla pan persai kande ibriu ki badai batai ha kane ka ko dong tega komplain yu uang kumno uang ba klim yo jing tip na saudar bat kini ki priu bau sina parti ge ang ba klim yo jing bin na ka dorbar atau ka komiti kam don kabor apakah komiti kumine kam matang simit armit laida kala ai ta bana na ta ka dorbar jongi ki kontra sokur ngedang don men haga khat nyotari te balikin keli apakah notis kele i sip nai men chwa ndra ki atak hakan ne ar pho tari te nakli jongi pen pau ke ni somsi ladang iyo kum kine kana yalam seng balang ladang iyo kum kine kinong semchat ki bom dan chu kum kana kamen sim perkhat len isano ni atau kan i dari kita ki seng balang kin penmong peman yang ki bapen kintiu ya ka riti dustur ki babat lagi jong katan rai kan kan jimot bawat orang pasna set bakon habai teri latip uang penban ba lata tahu ya kan kin sa beri ki bamen sa kin sawan mare sa sinong ko te ketemu dun pak mu ki ndo siriwa dingin judan kum kata ong ba kibri wan kerpa di uban pensang elem haji salam kumunong sencar la dai tantem ki ban nong kulmar kini kan tela dadon ka ing ya penbait ngadin te kumno la dai ban ong ki kumno wan komplain khat kandai tarik u nyo ar pro te u kin khot ar pro dang lai ban persang kan te ka ka ba ngayo i ba i kum ba senam u kini ki bro ban pensit bat kantam le ngayo i ba umlong ira ban penlong dai kene ngayo ki wi perlok dosen dekan nila dengan penlong kan dekan dan bikin atak nama dan penang pensi. Ipan remju dekan de utak nu iban fil FPGP. Bakal long kumta hajan ka store, hajan ka bar, hajan ka parking truck atau kata kaput pun no. Pingan pensai kendet ya kajing ong padu saudar hang ne bo dan jing tip. La neu sang malang unyon ba. Kumno pile klaim dayo jing bin na saudar. Dewan batai ya kata ada tip madam bat ngi gitraikan namang batai kendet kane kari sopur basyong besar nga kadeh kari ko na ado mensua hara cabong ni don lais nak ka khap umru khap umsong bat ka peding ra te ka banta bangisa kane ka bapet de ka bapet kane kontrai khap umsong kadeh ka beriko ka baikur kala ai sut mensim te i madam balim innam ah habaki polis kala verify bagi jaka ka biang Endrai unyon di usang balang teh bangan lipan ta saudara lek ta saudara. Ta saudara usung he adu keno yang kata bonwan persange kemyangan kam. Tekene kadon. Kai kimut bantau simet yang andre ke penmong padi kini grup. Ke penmong king keno ngi nikmat ya kastet. Kawai ke program ka basa jikin mawe yang ki pentem hasanggam atau biar kenduk ka wakangga bat kaya muna. Prayak ra ngiatem mang to ki hati ring video. Kan ba antang amut mantau kam haja kala jong pa. Ada kilek no hero.
ngasususi long baki bata penmong gini sinong simenta ka pendial gitu ipet bak dalam buat panwan no ya kata ke jingrehem le ka padan hapo jingit kenem lah reban pun sangat entah hi kala kanti kumno ban kentiu ya ka sap phong ambana sinong jingiem dei bangi sutem ro ngi snahi ro ya bijing tem kasih te tanggawe hilang ba aku bantau kan deh ban ai kan uksa ke nya ki samla jungi ke badan grup ke badan sap balak no ngin yeng ha ke jar lajang atau u ai kopi sawa perston di peti siap dengan star ne usang bahlang yeng ha ke jar lajang tis nya poin mano ban kenting